itu sampajangnya kan susu dosa na tambah pahala ya koto mengaji ditambah pahala masik kiri ditambah pahala istighfar ki itu tuh dosa jadi yang itu bawang nah tapi angka tahu nasan nabi tahu rogi tahu makka malak madecing napa na pauja pada narupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe nalisa riwe kanto nalisa riwe tapi nasabbo iya ko na mapaujasi pada narupa tau tasabo si jadi na wicangnya ro kompe makomoro matu nara capu sana iya na tu tau makada na bitta sila da sapa ya malak na kusurimundri tapi dia gaga na runtu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khatara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situngna kotoma bicara amat yang baru sekalian. Iya roon-ronna tawi ko mati dua narampir ke dalam na korang tapi dua narampir di dalam na agamata tapi situngna na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tem. Makanya tu kung kataw mati ni japurat tanah katalu ya matutoy baca minha khalaqnakum ipodangi makada pulok ko tanay ipancaji wa fiha nu'idukum ko tanay pe mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatok ko pe mapulok ko tanay. Jadi rotuan tanay apoleangan onrolisu si bawa matu ipatukong itay pulukot nayakia iroki buru angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasekam may makadaya kumati tawe Pak Bu, terputus hubungan nasi bawa
tahu tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teko mati maka dami tutup usia umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup, terbuka selamanya hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih napa paja napa tatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi roh alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa koling itu alam kubur bukan alam akhirat. Ia roh alam akhirat ia panauba nareko purai kama lino. Selama dia nak kama lino alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on rahmat tajam. Aga na tajam nomor sidi na tajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua na tajangi amalakna purena piga ukulino riwatuna tuo itulah yang amal jariah, amalak malari. Na iya rupa-rupanya sangi amalak malari mega. Bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak-agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tandrena apalan. Cuma ya kok kuihat desa ena rampe nabita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Ya sangi mapasolo Bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sebab ia ko napake tay mak jenne lolongan ni apalang. Ia ron nak jenne napake mas sempaja lolongan siki apalang. Napake mengaji napake mas sikiri lolongan ni apalang. Ia pure napake tay mak jenne we ia romiti okotane ninung i bere-bere we ninung yolok-kolok make apalang. No yuk kotane kemudian dihisap oleh tumbuhan make apalang. Mak buah ia rotanat-tanang make apalang. Nasi semiyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Ia ko pasidak ke makanan, pasidak ke minuman, we miyare gaanre kata puluh mesona batasan na nacapu kuatan na tasik dito kupurenan re waramparata. Ia ko pakaian salama na pake ya tutay pakaian ngi malolongan ngi apalan na rekodece na pigaw. Ya na tu nakada khairul mal ar-rijalun solih. Si kanjak-kanjak na waramparan na reko tau madece pakai. Nasabak dia na mungkin na pakai untuk menjak. Makanya upasangi apa ia tia sangi amal apa Bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabadi na leti pamase selama ki kutu. Yang kedua lete syafaat. Nasabak ia kai rumalada ilalungi di surga. Ia koto pandita patareka tanya suruga tu nalalu nekia pamase sitongan na pada mui. Cuma ia ro suruga hadiah ya lengi to ya masih sama kira. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawa ditama suruga pak itu suruga hadiah mi Pak Bu. Dua mi pas sabaran nomor sidi kotanya jalur pamase pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko surimon rin tau matu maka dia nabi tatanya umatku ya pong ya maka dia pong Allah Taala memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angkat tau matu ko surimon rin maka dia pong Allah Taala dia bisa ya Muhammad maka dia nabi ta umatku pong maka dia pong Allah Taala maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaatnya. Jadi ya sengelet yang lalata surga dua tu lalana syafaat si bawa pamasih. Yana tu ampai to pandrita tungkat melo pamulai si di jama-jama deceng madari na palariada lalu tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tambay wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatai wa ridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan. Nasabak dia na mungkin suku ya pakasibingo jamay sampaya ya to na cinampa ya to na mapunco bacaan ya to na sigaru-garu paringerang de sakadaga ro yanre sebelum mas sampajang de to garo na puri paujata na patolo mas sampajang malampi bacaan mangi liwat cai kadang begitu. Jadi tolomi masusah
Milau doang kita ya menirbatul itaja Rabbana atina, pak ya baca Rabbana atina pajatun itu. Kadang jadi launya kopong Allah Ta'ala, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari na mancajilite pemasa namu mabicu amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile ina tu ampai angka makun ray salah asumadak kami na pinong na jami ng kopong Allah Ta'ala tama suruga magay ato nga ngirita makada asu mineway tapi magay ukiro na sila kang nalamma pamasena pong Allah Ta'ala jadi aja ta capa ya nung mabicue na sabawat di jaji ukito monro pamasena pong Allah Ta'ala aja to tabangga na reko anu maraja aja kama ya pasulag apa iya ti belisi iya ko ibadah de kacau de gaga tanah si jakamo okolino de na puno non resuju si sabui tau makasibi ngoko lagi pamulangi de gaga malaika mule kale na sabar ni pendre loko lagi madue si sabui tau makasibi ngoko lagi madue de gaga malaika mule kale matagut menrek loko lagi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh ya ti belisi si tongan apa bu itu ilanti man itu niasang iblis asalnya itu Azazil punggawana sinin na malaika Azazil azanna tu ilakna man itu niasang iblis ya jalalu taling niasang anak ta Azazil iya asan na belisi itu iya katu koloki jupan dagang katu pak balu roti maros ternyata Azazil pura ni nalaga ana biasa Azazil pamulana tapi nalaga ni Zazil maniwita iya jadi itu situngan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh suju watunai pancaji Nabi Adam de namelo agan na magi na sabak kasombongan jadi aja tak kada pakasiwang iya tu pasui ibalisi pole suruga pole ri pamasena pong Allah Ta'ala kasombongan nan iya rumalat dai jagay na sabak iya marajing na mustas babu kasombongan itu agak berat semakin matandre tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan iya ko to mapadi me mato mariawa me madeto to sombo pato makada to manume mangi kasi iya tu tahu bahaya tahu sugi pamulang si batau bunga angkai jabatan nah woi bahaya lada mendari titila lang inola tu iya tapi dia tu gagal ko penradi insyaallah iya aja gaga aja taburongi de gaga wadi bangga ka ngokole nama pamula yase cari pamanam itu latu yaw ku ulu ang katay na ulu makadaki katombe no ilok kumatay tay na matay to makadabelle tay ingat meman ni do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato pusi ang kato yawana tay meman ni capak na kanukit tay manam ni de gaga ye natu nang kamana carepana supaya maingat ki maka dade tu gaga tau mapacito nga giolo na po Allah Ta'ala iya makanya natu ampai maka da inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na pujila da po Allah Ta'ala tau malo lisu toba si bawa tau na puji pacingi bi alena iya yaro na puji 2 tahun na pujila da po Allah Ta'ala tau malo lisu toba dena kada inna Allah yuhibbut taibin na puji po Allah Ta'ala tau cicangnya toba de maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu pak kami matutia sa dosa langganan iya kami tiasa dosa langganan Pak Bu mak gosip nasa sepuluh pura situ matu mak gosip sih Allah madosa sih sepuluh kira sa dosa langganan angka betul iya engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Angka Pak pasti ada dia gak tahu angka mi tahu dosa na malopong kata dia dosa-dosa bicu angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu wa yuhibbul mutatahhirin na poji pong Allah Ta'ala tau tulisimata angket pacingi alena yaitu ampai Pak 2 tu agaga ko takkalewe istilahnya ko agama yang pertama istighfar mape pacitu
Tapi iya ro pacingi ko istighfar, dena tak de sisa dosa tak tutu istighfar. Menutup yang nampak. Pada ko to maroki na sala, ko kartasae malaki tipex, napai tipex. Dena tak de hurupu kamoy laitong ko mi. Pada ko lai ce, tipex namanya. Tapi angka tu pasusu, kega pasusu al-afu. Makanya kau ramalangnya nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kedua kau tomas sembahyang. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sempajangnya palaga dosa. Ina tu nak kada nabi te ko melo lo mas sempajang umak ko nali pong Allah Ta'ala dosana napatadan ko salingkana si bakulun na. Ia korokoi si bawa ko sujui tak denna ia tu dosa pada tak denna na dongnya polir takin ajui. Ida tu ampai dua mitu garaka lala sempaja pakai kalimat subhana. Ia mi kotor rokok si batas suju. Mape pacing ia tu. Ida tu ampai mata anak tu pape nak dingi ko minita ko tama ni batu sempajani mata anak tu pape nak dingi. Ida tu pura nama beresal we maringas di samanang kalaga risese na tahu pasam pajani mangnya. Ia ni ko mapatu-patui. Mata anak ni ko pura. Iya, satu. Saya ganti dulu yang bagus. Satu. Ayo. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajange palega tapi mah kedai nabita ka penting. Mah kedai nabita angka dosa dina lega isampaja perlu. Angka tu dosa dina lega. Maka dai nabita napasi pulung ipong Allah Ta'ala laupi mak juma ummakku napa nalagar. Yan tu ampai sampaja jumae palega dosa nasi minggu iya makun raya deh na nalolongan ya Pak dia nalo mak juma. Iya. Padahal dia tu kagak mati ni makun raya lo mak juma alena tu ni dia na melau. Iya. Ia tu sampaja jumae wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun raya ko mak jumae pasal sampaja lo rumah tu. Demi na wajib lo mak Jumat. Tapi ya ko mas sampaja ni mancaji wajib sampajan lah. Tabahang ya? Si salah tu hukumna berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi makun raya tidak wajib. Tapi ya na lo mak Jumat makun raya na lolongan ni ro barakat na Jumat. Dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur, tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi mah kurang, mega mau ke kampung atau matawami. Iya, kurang. Padahal angka mau masih uruntuk ko sidrap. Mega ga jamaah non kan nule melong ke 40 makun rai tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu sitongan apa susu dosa dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pas susu dosa itu. Iya. Jadi ko palaga dosa nasabakan iya je ko tomelo salama apa buka dua mi ko gamay to. Pertama usahakan ni nama tanah ide cita nanya jata. Ya moro namo si salah cidi mi. Ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni. Makiro. Jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi ya ko dena susu dosa matamba pahala. Makiro. Itu sampajangnya kan susu dosa na tambai pahala ya koto mengaji ditambai pahala masik kiri ditambai pahala istighfar ki itu tu dosa jadi yang itu bawang nah tapi angka tahu nasan nabi tahu rogi tahu makka malak madecing napa na pauja pada na rupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe na lisa riwe kanto na lisa riwe tapi nasabbo ia ko na mapaujasi pada na rupa tau tasabo si di jinawicangnya ro kompe makomoro matu nara capu sana ia na tu tau makada nabita sila da sapa ya malak na kusurimundri tapi dia gaga na runtu ia na mega makoko mamula masalah
Nasaba iya dosa makokoy iya na ko na happy wala ipaw mananungan. Iya biasa te ko magosip iya minewe si bawa mangkalinga iya makokoy de namo keluar negeri dito ni sa te kana magosip iya no. Tapi dito ka topin ramakoro di. May gatuman rasa gitu man rasa gitu. Iya. Sisa bumo tahu manontong. Yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah karena itu hadis dan Nabi tak, maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Yan na masuk Nabi tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu magi ng katulimo pitang. Yan nama kokoy. Iya. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian makadaka onna iya komate tawe umuru na mitulatu nekia amala na di pada tatutu nasaba dito na paja malolongang materu sinin na amala purena na pigaw makumana tu nang ketutulitame tu masigi purena sumba non rite masampajan kinati ampai upa makada aja na je tabangu ci di masigi iya komega di tatatala iya rosum banget tak aja na nakada makibosi di masigi kecuali ko tu kampungnya di metoga masigi iya kung makada 500 meter yang kamu masigi aja na tak bagu masigi tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita kasi 100 juta si di masigi masa gitu 5 masigi siya kan atau masampaja nulle ka pada kok bagong i masigi cidi padahal kan na jamaah na tidak mungkin tasapa ni karena kaya masigi maroa mega jamaah na napay rota bantu talyang yambala tukot hindi gi wajah ilampun na manasa na mga katiga na pahalana mi kumiribila tau mabiri jamaah ya ko bagong i masigi na pukat mi si pudo jatama pikuni si padua itu nama-nama yolo pa ye pada mi ko to makaroba maka dah meli sapi tak 500 juta tahu rugi ya tu alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe nama kana raja tu 25 juta tapi pak ganna i 10 nih daripada 500 juta melengi cidi nagana bila ko to makaroba bulu-bulun na kay kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na ko cidi nama gade jadi iya tiasangnya makamala to macatopi yan na to ya guru tu ya sangnya makamala ay madodo to ti lolongange pale ro makada meki mega palatka peko carana isappa i makada kiga amala cicang ni ijama na dinali papahalana makada mega to ni koso na pada pale mega koso na misalnya kulangnya angka pesantren pak kepala korang ni bagong na meto kilo umrah kiga ipala yolo iya ro pesantrennya tabang aja na tala umrah pura ni poli umrah cicang aja na tajok kamondrina ay na pura ni poli cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah angka makada waji itu umrah dia nak kena dia yang mana na tu makada sunnah angka to pandrita makada waji tapi hanya sekali ay ko poli ni cicang aja na talo liso nang kana pesantren pak kepala korangan kana maka pala dia na mampu ya na rota bantu masak mana na patapulo tu tau isuro jallo itama suruh ke masak mana dia na jallo ki na di bantu ya makiro nama gare nanya ko idi la umrah na dia diterima umrah tamagan makaron itu loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia na tambahan na mati itu liam itu sisa bumi tak tercatat dia na mungkin tak tambah tapi ya kota paki mak bagu pesantren tapatamo ko masigi tabante na na makapala maga pabu salama tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapal asya nana masabu anak na pakapala de na pajat tamas torang pahalata mati ni kanyo ko kiburu taselang ina rasa nabita angka umma kumatu taselang mite amala na nasabali nang kanajamay nanya kia de na pajat tolita mo pahalana kule kendroy nasabali na pamulay isi de deceng nasabari na lebang itu deceng iya ko meki salama na magampaje pa budena me ko sona loki umrah macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung
Nasa kita putar-putar aja, putar-putar. Mas sembahyang saja itu. Solat sunat itu masjid saja itu kemata apa itu? Ini. Coba cari nama-nama ini. Amalak gata lalu atau agak? Kamu kau meru ya? Iya, magampang pak. Kali-kali na ya ko ibadah mimpi kau capak dari rita. Amalak gay sapa atau kita mencari yang lainnya. Ya ko amalak mo ta sapa imege pahalana. Nama kiro, pada bunyi kau kata mak bagi-bagi, maka dawaga nak bagi tekuro, nak bagi tekuro kada iba koro plastik nak bagi tekuro, yo po corona sang motor lari lokiro, dega monor lok tu lari plastik, capu pi tu motor ena pere lok plastik, kau tahu maca, makko mati itu dalam ibadah. Mai kata ibadah pak makoro, tak maki bersigi nak batawe, aja jota sampai sunat. Namo maniro sampajang jama-jama maka kanja ijama aja jata sampajang bali bi bangi nasabaya ko mas sampaja sunaki de pagajan cina yalengi syafaat tapi makade nabi tani gini kita mangkalinge bangi na bali bi tu bangi napa na baca pak dongan na bangi iya malengi syafaat ku matuk ke suri monri nabi ta makana jadi ya aja jota sampaja sunna namo mani makanja namo macangangi mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Quran tapi ya kau bangi tahu tutu korangnya jolo tabali bi bangi napa ki mengaji ko meki patar ngaji kata magai angka yasang cerdas dalam beribadah ni angka tu tahu pak biasa-biasa mi paha biasa-biasa miri tadi jenang kaniri ta masumbang jenang kaniri ta jadu masumbang oh tapi makai ga palana sumbangan magai nasaba nasubui amalakna Pak Angka tuh tahu Deni palete Pak Bu. Saya dapatkan dalam hadis itu. Dena lete ku siratal mustaqim. Nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malala lo pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dena beli itu to pada tempat tereka maka dia tu mi tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalanna. Demo antar yo ko pada masyar napa sabab napai malala lo pada masyar ni jemput. Kega maka dia nabi tanya kau ka umakku masidak kada de ni sangini ka tau nasidakai tau isidakai de tau ni sangi makada ni ga sidakai iya na tu tau matu de panalatuk kepada masar ni jemput dibawa ke ila rafiqil ala biasa mungkin masuk bak de ti sangini ka tau tasumbang nah semua iya tasapa ya ro maka mau tu gampang siapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke sampai tu mencawe ke Pak iya ada pondok pesantren kali ini sangan anak guru na mirisan talipung iban ni guru na angka gana ayati mo ko tu maka pala angka gana pakir miskin ko tu masikola ko maka de angka siaga pak kemajana siulang seko tabe aja na tapodang asal na jatona tapasirun tu ka tau na ya pa wajar ni pak kemajana siulang ya tu nana aku tu aja tapodangi maka dia wajar aja tapodangnya setak transfer ka bawan ya nariasat tau mas sumbangnya dia disangini ke tau na sumbang tau isumbangnya dia tau nisangi maka dia sumbang salah saya mati tu nana masih sekolah si runtuk ko palawang dia nang kadisangi maka dia bantu ka batu ko masih sekolah ini dia tau niris maka dia bantu ya nana yo pukui pampeng ngilan sungan anak na tu si runtuk maka dia dimui tadi cik dia tanya iya nah itu dia mubad itu mubad ni tena nak berhasil lo iya mau tu biasa mania ro iya dia tu nasabari na no tak pemubad itu tapi aku dia dirisang dia gaga puluk kena ronasa nabi tahu masih dakai dia nisang ini tahu nasi dakai tahu isi dakai dia tahu nisang dia nalok ko pada masyar sipulnya tu nasa nabi tanapai melo lok korona yoli Emi ko na pasipulong na ya tingin na panali ngampal lo na paiso tingi balender mo pa yato pa. Ya ko de tulle pakiro makare de gaga ya de ya ule molay ro ya ko de tulle molay ang kamo palalan na ang kato pasidak kana sa nabi tapong Allah taala mukuroy. Ale na parewa isa de na bilang na parewa kan kega rahasia. Ya kong kataw milaw sumbangan talibani goncingon radita. Kali bani gonci pati duit kada tade engka gonci naloni taala ka ko dalang. Alena siya menala. Satu gonci Iya. Maraji memang.
Tapi iya mi rolala dena antri tahu Pak. Dena antri ko iya ro. Apa iya ko iya tu megay na jama tay antri ki. Iya. Yung katulala dena antri tahu betongan na yelemeto jalur khusus na sabak sisa butaw dali kong kacidi. Sama kiro. Jadi dena meta matajam. Pada rumah kena bita ya dahuluna jannata salam ego tama suruga salama. Demo antri pada kalau ko pasay na dena sopasa namo me ko lari. Iya itu na pagulungan na bita wala ide cita mapeja lo koriko nang kataw masike basa ko. Iya. Topi di beli bola atau masike makanan to siya kaperangan. Susile mo to aja layolo. Iya barana caunasan. Iya. Yang kedua oto ko makasiwari waktu mamana tinro na tahu itu sampai tahajud. Namun nun rakam. Iya, maraji itu jamar aja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang yang rendah atau makin rendah aja umpodang beli bola sama cicil motor di palepai. Maraji itu ya roh. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe kode tule maka dia ule mulai ya tu pastas kaje itu ibadah Pak Bu. Dia itu gaga tau mulai pas suku maneng. Makanja sampaja sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betongan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakah na makanja ti tinalaw pada na rupa tau de tu gaga pasuku siseng angka tau ya ko isuri masumba maka sija tapi ko isuri masampaja sunnah maka kunru na saya tu lagi sampaja perdosa disipan rasa-rasa iya angka tau ko isuri mapuasa magala pokok na puasa saning kami saya mulbit na jama mana na saya na mo je mapuasa sa sule to manyamatyasa di ko mapuasa tapi di nang katuliya terus kido na tulipaw jay bali bolana pada papuasa ye jadi dito to gaga tau suku sisang iya na to na bita ni lawe ko pongalatala alenga siya gay egan na rupa-rupan na ibadah na baran na matu na jamo mak ko na di salama. Nah, makito. Jadi itu sampai sini na ibadah itu kemana suruh ke capan lah sampai ya sunat duha. Enggak tuh napa nabita istiqamah duha itu 4 rakaat. 6 rakaat ko hadis qudsi. Ya kon na rakaat na po Allah Taala na jamingi maka dok babu duha tama mati itu. Pak duha ya. Jadi makom itu pasidak ka makoto angkat to pertama suruh ga ini pada sa pertama pasidak ka ya. Angkat to sampai ya sunnah, oku salat sunnah awabid. Iya tahu ini magala emak berejama angkat to jadi aja mo malada mano pa yan ang kana takapuici dia na tutapan nandungan betul kan aja mo tapaturan nu sisang makanja mi ko megay-gay ito makadabaran na yo na satu salama ka makiro iya pak tapi dia tu ka tahu suku sisang de gagay kakama ta taruntu makadawe anu de nang kan runtu masumba cocok ni de nang kana sidakka tapi ya ko sikiri sampai tahajud de nang kana alpa iya. Jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan pasti dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus ya nanti nak ada angka ahli tahajud angka ahli zikir ada namanya ahlul Quran angka yang penting kata kapuici ni iya ya maka dia ada magala masumba yang baca Quran itu datangkan rusuk agak jileto ni ha pada agak tisata sumbangan iya tilau doang ngatonya pada terupa tahu. Iya, tapi cidi bau-bau aja lalu tak berseke. Apa ia tu tahu ngaseke dia sisa gak sekarang. Pak namo tahu seke cacatoy. Iya, tega. Ia nama seke teh pak mapunco sunga. Napa ni malampe rampe jana tahu pura di lemak tahu pak naloki buru teh masyarakat buru nai teh baca sana nasa kan di biasa tahu ya padahal buru di buku-buku nai. Iya, aja lalu tak seke. Ini tu nak kada nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit komeloki nama sipong Allah Taala. Aja tamaseke. Dito itu nak kada ya lepi gaga tay niya sa tay mabasa de. Namo mabasa mi mewa ya ada tahu mi cawa-cawa beru ilaw dong ya siya sa to mabasa. Namo poto tali nga gaga tay ko tulis sulak mi matata dito namanya mo papinadi na tahu. Pak angka tahu ya pak komoje tu tahu pak ya ko cicamo pilau gagana maka mo patu ye tala mo ya ko ganan ya kedua makrani kesiro ko ganan ya ketalu makrani obe ya ko pakapani law gana makrani iya sih
Jadi itu mengingi matu tu tahu tapi abas sakit. Ia tu tahu mabasay pa de gaga. Lai puju ko pong Allah Taala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranalaka, lai puju ko pada na rupa tahu. Ia tu tahu mabasay. Napanya tu tahu mabasay pa de na mega hisap, de na marajing hisap na. Iya. Tahu malapa ya timna. Iya. De na marajing hisap na tu. Kaya usahakan yan tu naman ko tahu malomo insyaallah. Iya. Yati sange pasidaka dito na kada dui pa. Kumakade sadaka yani kumakade impact waram para pa tu. Yaji namo tu lobi masigi tau pasidaka na to watakale mi cawa-cawa mi loko padatta rupa tau mi cawa-cawa marennu yana tu yasang pasidaka tabassumu kafi ahika laka sadakana sanabita illau doanga padatta rupa tau pasidaka makanya upasangi ajalalo talu payar komeki matinro papasana nabita illau doanga ngisinin na salangarone salamakun raya to matappa rone to matappa makun raya itu nanya sinin na matewi disunnahkan itu kotoliuna dibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabaca mo yaro komeki matinro ha? Aga JP baca? Fatihah. Tabaca mo di? Fatihah kepa. Qul Allahu akatallu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Kemudian ayat kursi. Ya kupurayero ya berungang iloko pala limay, napaya sapungo ko atakalewe, ya narunasa nabita mandi ayat. Supaya kong kaanu wadi makasola dia natamo ko atakalewe. Deni ya micui ya berungang mi. Ya napaya sapungo ko atakalewe. Pada mui ko to milaw do tu na itutu Fatihah makadaki bi barakatil Fatihah ya romatu taisoi ya kupura ni tabaca Fatihah taisoi tama tilawi na mancaji pak burok ilala watakaleta. Aja ni sepuak bawang dihisap itu masuk barakah. Yana tu ampai ko doa tolak bala deni pangolok kalewe limai ipak boko. Ya kui baca ni Allahumma dafa'annal bala pangolok yolo ni limai. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar. Napai bal Rabbana atina. Bali ni lokko lewe magai makadelen pangulute mantasabi aja mu bawa lokki alimu balae. Ya tu ampai ko pure kunu tahu dia ni sapu ngalio ko pala 5 ko rupiah. Pak mo mega tahu tu Pak namo bala nanti mana tolok ko lena. Itu sebenarnya disunahkan itu. Ya ko to milau dong do tolak bala ye imar hiolo na isang. Mega mo pa kamu pa dua mo talu masigi uruntu akadua milau dong yolo doa umum doa keselamatan. Doa aga sana, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina, ia tu ucapan na suratul Baqarah. Napa si milau dong? Tolak bala na yero. Mako ko imang na mo milau dong ya, kapatat dito ni sesa. Na nilau dong ali dato ka nilau dong. Padahal ia tu daranot tau matewe ko tau tuwe pak dong. Itu daranong ko di pak dong tu. Makanya bija-bija na alena almarhumah upasangi taki buarangi wakaf pak tamatata menyamamoto abu deto tita banyo ko rumaka do kota sidi kampo tonri makadaga na butuh ka taw ko anu je tu makanja to ya ki buah wakaf pak ya tu sujadangi mang apa de tu gaga masigi de gaiman na napan tatat tu lian kaiman ko masampajang yo po ko jamaah madari mo tading yan ang kasujadangi mang itaro ko tonrongi mangi tatat ya ko makado de gambala de gagal pisam bawa nas mihrab na imange talian nyambala itu malaba-laba cek de pondria wena panatari sujada ya sena mana sama lolo ngangi mata ru apa tatat tulinon rimange itu iya kota ya ro ya makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napa kita mengaji napa kita sempaja iya tu manarai imon ripi itu pala imon ripi nanti sampai medari rupa ko makale ko kasumbangan di nama sa bangun ngak bani manarah. Ko kapaboto masumbang ngak bangun ngi pala. Iya. Aja nu pertama masigi. Iya, jadi ko kapaboto masumbang apa tungan na isaliwan na jung pertama.
Pak natengi angka tahu panrita tatai na palaba mo itarima sumbangan na pabuton. Apa na sayen de mo tarima itu na pakai boto na pa di pede mega dosamu. Pak gara-gara ko na dena betul kan gara-gara ko de mo alay di na botoran ni. Nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika ede meto na tarima. Ya ko muisa ni masalah mo tarima mo pita ko pasi tatte. Yang kami makan ko tarima pa ko rayo patami ko lala masigi bagong batay seti tenga ko na ro pake. Bagong WC ko na ro pake. Aja nung patami lalang. Ay ang kapake yaro. Jadi madupa-dupa tu pendapat atau pandita. Tapi ako meki matika aja tatarima sumbangan langsung barcode na taki buah atau celengang. Suruh ni kada ko meki masumba patambah ko celengang aman ni panitia itu. Pai kita na imato kada pulike kayo kada di bisa ko bicelengang wala. Selesai ni itu. Dene mega pakutanan. Yo pokonis sangi makada paboto je itu balega le pasi pape ngopi mate itu. Itu jadi waktu itu Pak. Jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu. Jadi tapi upasangi maka dah kau nak usahakan ni nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mana ye di tu mo pamakokoh. Aja na bija-bija tamala da taranong. Angka pasan na tomatay rio lo makada. Ya ko bija-bija mo ranong buta ciwali ko. Taulengnya mo ranong buta rapa ko. Sa pagka patangkali nga biasa rodi. Aga makna na ko bija-bija mo ranong buta ciwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong buta ciwali ko nasa baya bijamu yang penting maki buah idecing angka mo decing mo lolongang. Mas sampajang ya anakmu angka mo lolongang syafaat pahala yan riasa buta ciwali. Tapi iya ko na sumbangan ito matona malolongan itu. Tapi iya ko din na sumbangin ito matona alena mi masumbang untuk alena tatang ka nalolongan ito matoy syafaat pahala asan na. Yan na ito nakada ito matoy dulu. Pede mega bija-bija pede mau pa nasaba magay mega transfer pahala. Iya. Yan na ito ang pede usapaka ito doktor maka ada dua anak cukup ayah aja. Pega mo ko bilo mi jaji. Iya. Aga na ko dua mi akibo na cidi-kiru cidi-gimpe. Aga meterenung. Iya. Iya, betul kan nak kak pega iwi. Angkan itu lalan na nasa tau pandrita maka dia na mu hake kaiwi. Dia tu mapunai wiwi jamu pa. Tergadai mopi. Dia tu ampai nangka anak-anak jaji, angka anak-anak jaji. Namo dia na si minggu jajinna namate hake kaiwi. Itu masalah apa yang masih masyhur. Dua ngasum yajina namate akikaiwi. Angka lalu maka yang penting pura itu akikaiwi. Artinya pernah hidup dalam kandungan 50 mi atau 6 mi ulanna natako alawang berarti pura itu anak akikaiwi. Alengi asam. Ia kode pa naman sa dalam piki. Ia kode naman sa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki. Jadi kung ka janin de pa nak bentuk tahu. Dia peniri sama kada arwane gaje betongan lama bantu ni tapi dia sekadar arwane atau makunrai maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai matuk ke suri mondri. Iya roh. Jadi usahakan ni taling asam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakika lalu ki. Pak Mega tahu tu icera lutu mi. Isama-sama cara lutu manu mi gererang ni. Iya, batu-batu taturiolo kasi mega dia na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dami tu cara lutu de lalu je na gere manu lali na minateba. Betungan na lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pace pa hakeka bembe atau domba. Saping na palabay manta sapi wading. Pitu bembe angkat na kosi di saping. Ya kau makan dia biasa kay sapi ni pakai asan ya tu. Karena ulama fikih palabay. Ya bi ko manu de tahakikay niya leta na makamo tu gampay ako mapak buting nang meliki saping tagere akikay na patan re mapak buti dia na marigaga. Iya. Atau meloki mahakika khusus maki buah undangan cucuk mato. Iya. Dia aja na tetap uluk nah. 50 di tahun umur na jatuh na takokoge pa ikapari karoba pa dumeri kokong iya deto cukup apa ya tu ko maka dete akika pa apa angka lalu maka ada 5 mata pa ulo iya lengi asang igirerang
Olok-olok, kemudian dihitan. Lai sunnah. Jadi pitung ngaso ya jinna tuh dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen rule di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, tapai gondolo itu, dia gisi saudok na namo silam panas nabita. Habiskan. Na pamutimba siaga tanana aliangi ulawa makoro tanana na pumasidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia na pakasiri ko tangana masyarakat. Yo pwede, yan to mahakikat tapay Pak Bulawang nga nanay, di timbang. Dali na mi Pak Bulawang, nga Pak Nene na mga kasijak maling ulawang nga po na. Padahal din naman, disitu kan nanay Pak Bulawang to kadendapi sa pulusi, di tayo umuro na. Nasolangi watak kalina, karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya, kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu, karena di situ dia haid. Jadi itu na solangi darana itu ampai makun raya wadi mak Bulawang arone dan wadi ngapa arone beda na haid. Gitu situ kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuarangi wakapa wija-wija tak tuwi di makokoi aki buami menik sebelum mati ki. Masak mana di meligalu makalong darah pangimpang. Masa mana dia kata wakapakap kung kagaluta ko to si di heto po nabannya na kadang ko to galu ko si di kami na mabicu 5 miare aja gagak bagay yaro meka wakapakang ngito itu penting apa ya ko na tay rano nga ngay ya ko mapahang agamay chocho ni pada na almarhume na pahamo agamay manyamang mangadakan ni taksia mangadakan manyamang mo ko bija-bija makore ko din napahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang palai ko tomati ikiri lo jupan na makule ya minatali po ko capu idina ikiri ngang idi masemes mani makadala tu nikiri mata iya de nang kana kada puramuki gatuman rema disi moki ga de nangka manasa tuki palai ko tomati lakai ta makoto makadana poji ka de gaga itu masak ya de nak baine ko mati palampura memang ni tatanay ni gare kodi tamatap rewa kimatu patudatulang tatanay ni makadapa kira-kira mabay ni kikomate ka palinga makadami tarumiri ta yan hindi jawaban na iya iya kuidi na ite gare ganna agage pasipulu kadang ang kagaga ya chinayanre deni yalina sa ang kagage pasipulu nga dui mate ki matu sa puripala capak na yan natanya ali tak pas dia ngame mengiboko ngali taman rasa itu penting Pak makai gatau pa naseke ketiga rona macina man redoria lo makutana doria makarte 200 sabuna sawoy soli pa padal si di juta di na perikantong iya makanya itu teolog saya dipesan itu salah satu ulama itu mempesan kepada saya ya tia sange tau malampu na iya mitu tau pasi lampu ya aga na cinay maka dia ko macina la da komandre doria na dia mulai menli doria lo bano mali popa rasa doria na pamino betul na aja mo sike kang itigaro mo na rekomelo ko madece iya itu pesan na saya dipesan kan itu tanay itu nak ya salampu maka na kong kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mitte napa kalau bawang ilo bola na tanya lampu itu sabin na mi lampu iya tu ya tia sange lampu na leko tay pelo makanan ka pelo ta pelo ko to we aja mo pelo ya tu pelo ko de mo ko to ya ko tu da ko aja mo pelo o ko puyase o to ya nanti asal lampu ulama dulu kan begitu angka di pangalibin si tale pokoknya de beto na wadi yo pidi ling pangalibin si nalingi gola pagawe ya lingi wan jalan di ali jera sana tu isengnya apa tanya kak pegawai ye perjalanan dinas awe lengi sembako iya iya namanya nah makanya ubasangi laki buaki wakap aja nata veteran nongang iya nang kamu cek dia ko tu wakap teh aja tu lawangnya bu aja tu pasipuli pasilapo ipake macane dia disaka ki mantra satu gitu mati ki matu beni monrimi malai iya mesti yang kata wakap
Sahaka nginang ka ya ko de pegaga wasiat memang takibwa. Ya ko pole mate-mate kung katulaw ko cede na se ko garang ya sumanga ko masigi. Akibwa ki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa kitu. Aga ko kelala kubur, aga meta tajam. Wija-wija dega pilau dogang. Iya. Muidi rone makoto. Ata silala makalichwa makareso mapasipul ale makunraye. Dega ga ya sumanga man rasa kitu. Iya. Namo tu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Iya, terimo tu talungas so patangas so. Yan naliwan ni dena na tari. Iya. Yan na nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Iya. Yan na na siula mato ko tumakibuan ni status. Satu bulan bapak niya telah meninggal karena pemakagamara tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadadi makasih. Den. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Babu. Apa itu matiangannya pasti kinroki melolo. Nai tangay itu alalangannya na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jajan na ya rotabila maka dana ni pulau nomor ko anna ni pulau na kurang. Pede loki itu pede macayo ke calori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tahu umur teh 10 man itu tahu. Angat taki tapi nabita na pau likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain okoki mangata antara 60 70 oki itu mega mulai. Dia nang pulau na ngata-ngata memang ni. Pai di tau matoy tata cidi minta tajang dia mungkin mati maloloy. Yo pui di maloloy dua mo ko dia to mati malolo to mati mato. Dua mo pai taja di matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Iya. Napa ni apa? Deto na megalada tu pasangangi nomor si di tajagai sampai jatamo malada tajagai. Sampai japaralui. Apa iya pamulang magi da sampai japaralui na sabab mapamulai tau madang. Ya ko makanja mo iparingaran na lala sampaja tu dena masesa amadangan na. Iya. Iya na makanja mo. Iya tumpe makada yang peti sampajang eta jama aja na lasa makatolo galunge tolo marepaki magay de. Salah-salangi je tu kapang. Masa talupai mak bagi dale gara-gara la sapa dale. Ya ko loki galunge loki pasai loki kantor kata sapa kan dale tu. Ya ko loki masampaja ni galawi. Pangotoro dale. Loki jolo ko pangotoro dale na pelo sapa dale ko meki malomo. Aja talo sapa dale de ta siruntu pangotoro dale. Pada ko to melo si mala bantuan ko palesa na din telipungi palesa masa dia siruntu. Kamakiro asam paja ni jolo napa joka insyaallah. Nan na pura yukur itu dale pak na de pada to jaji na patan tu Allah taala kato pa malaikat suruh bagi na de na mungkin salah bagi malaikat. Ya to mi tu ko cale nama dari salah bagi. Iya ko malaikat de na mungkin salah bagi. Na de pada to jaji na pura patan tu Allah taala angka malaikat suruh bagi ni sakalakin roki monro. Lalan namin lokoridi madupa-dupa. Angka to yale dale na sabak makareso, angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yale dale na sabak na pakanjaki pangkaukan na lopadan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami tu dale malasa pak, malasa pinapang kabali bola na bawangi basukui. Iya, angka. Ita dingereta ko ke rumah sakit. May rumah sakit nang kamana te kota ang kamana basukui etama. Dia makai to pandrita angka tu tau pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yana tu nakade kong ka andre na bawa ko te ko malasa ko coba lalu na moche le mi. Dia kan ngimali pak murah. Coco ya tu dia na salah. Aja mo takal aja nung malasa ko dale ko melo ada dina ko nanya na tula saya lelewali maka dina bita si sosial ni mi umak ku masemang si tau dosa na ilagga. Nah itu yun na to ampai Imam Ghazali teri ko dina malasa lalu na siulang masela ko ya lupa ko pong Allah taala yo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na mandari lalo ni sasay po magabawan niya dito liwan pa di utoy de para pajo tu empat di siu tu makote tapi itu ang katulasa Pak Bu itu menjaga iman termasuk sakit kepala
Engkau baca ko hadis sa imakada. Ang katutaw kung napuli ka tupad di ulo tapamata bawa sa mana merap pa ulo na pacinampak minapatadek, itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tasi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mapat di bawah sa mana merap pa ulo tapi cinampak ni. Itu tanda iman masih dijaga. Yo poko mapat di ulo mi gargarenran. Lagi pada itu kapa gaga ko pinra magala macicil di. Ha? Itu gaga. Iya itu panras itu Pak itu panras lah kita tu. Iya. Makredi materu. Iya, hati-hati ki. Iya narona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah, maka dan kekaman kasih pinran na aja Indra bawa namo papinran. Aja Indra bawa bawa namo papinran. 2 tuh halangi tetap surga. Indran si bapak pinran. Ya ko Indra maka maje ko papinran na tajan ni wajah. Makanya itu kong kagagatan Indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Yan na ito nakala ito matay riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko na wajay iya ko na painala makadang ka ito paparimang kukuro betungan na iya ko na wajay tarima iya ko din na wajay puro niyo halalakang kira-kira ito lemotang hinrangin tayo dito 10 juta tatokan ni ati makalaya ko na wajay po mo tarima yan ko din ule wajay puro niyo halalakang aja mo taladay aja mo tapudain ka de kumuwaja itu wali ko de muwaja halalakan do de na waja itu de na magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga po sangkutak kulo ko tawi si basangkutan na telo Korea umati. Makanya disebutkan wa antasaddaku khairul lakum, jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Iya, parai ko indra tador ratu bisa bubu. Aja mo tapudang itu minrangi maka tapinrangan kada ye tabe kay pinrangan ni tapi tatokan niya ti epo iya ko na waja iya romatu indran na ro utarimay tapi iya ko denu le waja epo muhalalakan supaya mati ki matu dega sangkutata apa to melo na tama surugan na kana mo pamalaka jolo engkau padi mo korohe tajang ni teko ni para ko to melo menre pasawa na kada kindu tike kada ko kiyano angka di dilala ko bandara dia pernah cocok-cocok ka pagkel lagi makatan ni tike makko mati itu ko angka papinrat ta ya aja tak kada pa angka tu tahu pa salah-salah nasat de oh ko pesor mon dito mapasilolongan tahu bodoh maka agak tahu kundru to kan lah itu mapasilolongan to ko matu ko tahu liwas sesab na sama magay mak gina to ampay nabita de na sampajangan itaw angka inrenna na rekodega siap tanggung deto na melo kilamay apa maka di tengah bunak kulino he tari matajang magay nasa bayo ko kusurimon de kamana ngisini na taw dino mapamuli to jaji pamulang la to taw mati pacapuran ni ipasipulong ko pada masar iya ko taw cidi sapa maga kira-kira taw pinrangin na bay pasilapo ko to galungi lang ngay napalay sapa ataw sapa ko pasay de na to majanci kada kin rimonro si polosoy macan ne dale ko taruntui makuan itu ampai kong kaagagan na tayo pura ipake taparewa imasija mapabuting bali bolatan ng kabakoro na yatari na subale panne na tayo yatari sate tilaw boleh ang kaasan na indo upa o sa doon na indo upa tuli na tarumoy padalan na bali bolane siru makoto biasa tong kasan na tawe Deni parewa itu semua yang menghalangi. Bayangkan nih Pak Bu, angka tahu pura manre daging unta itu dalam riwayat. Manre daging unta na tasili isinna, tasili dagingnya ku isinna. Daratna teh nola rewa lo bolana, mapasilasu. Natulita yero makalila nasa di nasa batulen kero dagingnya lepang sapi di palapaka romana teh nato do irisinna. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilik pelapa kurma ini. Maga paidi ladan na tayo bawang. Capak lokana tayo supa bawang. Memak burasa daw lokana tayo na bawang.
Lai pasay na coba mana lasin na tayo cagore na coba mana. Teka deh. Dito ka to pinra makoro. Di na wading yala tu balu si pulungnya Pak Bu. Kau nasuruh ki coba di na wadi yala tu. Nggak boleh tu. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dapat coba maka dapat di dapat dialah ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan dia pada kau napa salah maka khusus si coba ya na balu wading pada tu pak belu roti marose kau to lepang ukorong kami matau khusus sokoron untuk yandre itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si dini gompo na nyamanang, dia dapat dia lang alewe, mesti papala milima alena penjepuran. Itu aturannya. Makomono. Mega nih. Aja memang atas sekali kalau jemu mana masuk. Poda memang ni. Tapi kada itu patapahan itu. Mapamulai apa angkat toje itu kanjak nak to bodoh. Kena tu nak kada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nah sebab kang ko na jamin ada di segi makarban matu ko suruh dia bisa gitu po kada DP dapat di makom itu ina tu nak kada nabi taja na megala ada pakutana mo na samari masusah ko baka tu to makutana si tonra magni ko makem maga si wadi gayal de kada na wadi harap kada maga pe kosi sile bakoro maga di ajin makutana manangi olo de masusah siko ina tu nak nabi jangan terlalu banyak bertanya iya na tunaka to pandita jamo bani je tu angkat tu gaga mamma ko to pandita mite den halala si to kanna tapi makara manca jirasa si ya wolo de ko de nani sagi bakoni ro itu bakoni itu jadi itu didiamkan imu makko kukuto mana tu na buka mana itu de no di makko itu kala menjadi hal yang memberatkan iya menderita kalau kami sige witai maka dia na tuju situngan ni tapi dia to nama dosa betongan na angka bila bimakanja ko nule piko tapi misa si manci Yesus sama makona tu ya mi ko katanai ka matu podani kada mapi tu jalurna podani iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan kebaikan kebenaran bukan disembunyikan tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya kemudian kita 10 sidin dia tu je makan mereka apa aja makan mata teh 10 sidi jolo nomor sidi makan ka una wakaf yang kedua atau usahakan tersiareki buruknya toki masyara dia baja pada tu ko pak dong si basyara ko buruk dia baja pada nah sebab ia tu tau matewe tembus tu pakitan na loko to lino tembus tu paring kalingan na demi tu tabali wi demi tangkalinge mape bali. Ia tu ampai tau matewi ni lo doang matu tu tau tuwe. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tau matewi tu ni lo doang tau tuwe. Nah sabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur. Dia itu jawab wa alaikumussalam. Maka nami nabi tademo ang kalingai mape bali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan asa nabi lebih matarangi pareng kalingan atau matewe ni tau tuwe. Maka dia nabi ta 40 jongkana aje mu musalaina on rapala mungangin ang kalingan mo petu to matewe. Ina tu ampai dia na wading ipaujate ko toloki burue. Dia na wading maka dia sikip atau biasa ye pacicerati. Lu tau mati kurilala denis sagi maka itu tau sikip ko pe ko watu-watu. Lo aja nah. Sama gitu. Penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kalian nasalay onrona kaya ada tu ke sapa-sapa pak dongan na sama angka mona aku tulik kiri nga pak dongan. Makanja itu ko tulos si Araibi. Angka riwayat rampe makanya ko ni Juma itu nangka ruhna tau mate pa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Iya. Cuma marajimi di lo masyara ko ni Juma itu. Apa aku mi acori nabi tamasya rata te 10 sidi piwan ni Juma na loki buru. Me pi subuh na rewa.
maraji-raji kui dia tapi ya metoro ziarah kubur patatambe tapai apa makana bita ziarah kubur itu menambah iman na tatamba beto tapai ko toko kiburo isi monro ko to naoni jangkere manoni alati mani yang kalinga tanga bani to makadatu makoto matu ko mate yo pide lo masyarakat kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasi kenapa maki buat status semoga dilapangkan kuburnya agak lapang lo mau mas selfie mereka tanaiki akasya kata siareki buruk na tomatota lalan nasi tahu kedua ia minagan na katalu ko pure mapa boting pak boting parwe mele baloki buruk maki upasang iya kode tulay setiap satu kali satu bulan cica na talong pulang dega gapada rioran nun na tutaw matewe na rekotolos siya rin ada di kitab Muwatta Mali itu kuntolong masyarakat kubur baca surah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali, supaya nur Allah berikan nur di alam kubur. Iya, namun yang merota baca kalau ki masih ada kubur. Tahu sakang, yang makan jalan ada tutolo ku Jumat. Tadi tu lewat ni Jumat cukup hari Jumat. Iya, sakang. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi yang ketiga kekamat tanah rako tanah rica nasale atau barang berharga tapakan jaki bagena wadding ibagi adele agagai nareko sapaka menemui keluarga maka dari bagi adele bawa nih misalnya maka dasi di miliar nataluk itu paki atau 5 ki tak 200 tanah juta bisa itu iya mina maka da malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah angka dena melo ibagi rate itu baru kembali ke pembagian yang maka malempa erone mak jujung makun reye tapi bukan hitung luas sekarang hitung nilai jadi aja tak kadang kegalung ukur si dihetoy angka to galung ukur 50 are na ronala roni si dihetoy 50 nala makun reye tidak mesti dinilai dulu lain nilai jolo apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar angka to tanah 5 hektar na 200 juta pak aku coba bulu emono bulu batu topak makir jadi makanya inilai mana ngijolo maka ada seko alinanya apa ibage makitu itu cara pembagian warisan kecuali ia panipake ye nareko dena sapaka keluarga ku bagi adele boleh dibagi adil itu maka dari bagi adil bawah ni maka dah talukun rom itu dah pada manunu dah talu toki baga tacisin rotak banai begitu engkau tu biasa istilah wawa tomate tapi dia kau penra di biasa kata kalinga wawa tomate ia tiasanya wawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual ia tu wawa tomate sitongan itu tawana tomatewe setiap hasilnya itu disedekahkan ya no riasa wa tomate yo pi dia sanya wa tomate nigi morsu ya romalai makanya kau mak bagi warisan itu teh kena taruh dia nak bagaimana ni nak beringnya yang kena taruh itu nasa wa tomate betuangan na iya ko mate kak matu na desi sa gagawat di mongkosoka nga yaman mo balu kamakiro tapi itu sitongan na tawana itu nekong kak balu ya tu tawana tomate ya na tu anak makunru tongang tapi dito ko penradi akibuaki akoro pak komeki mate engka mesti kagalut teci di tataro iya atang kau lawat ko tu makala taro pomate kak matu pakai itu pakai untuk wakaf itu penting saya kira ini yang penting saya wasiatkan supaya ingat ki nasabak magi mega tu tak kalupa babu lino nalalu nalupa iwi alalangan paya tu pak kalinong mako pede lawi tu pede madodong
Ia ko 50 ni umuro na tawel na malasa din na to na larimende la sana larino man. Pura si malasa madodo situ nya mana pura si malasa pede no kekuatan na. Iyo po ko na malasa magala nito ko puray. Ia mi ko 50 ni umuro na to malasa larino man. Ia ko makat de dinapasa dito na nakadala po ngayon rasa ni. Iya. Tanra man mo yun. Iya upakai nga to. Tapi makadaka una sampajang ang katallo aga-aga aja ta salaya nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang perlu ya pi ko deto lema bere jama ako masigi ko na bola ta jo ta jama makumotu matu na rebukaran hidayah pa asama to tu sampajang ko bola itu jami tu sampajang perlu ya mi ko to macawela da pulo ko masigi usaha kang to ko masigi pa aga tu kanjana ko ki masigi makalompo mo itaw itu kanjana ko to mamasigi tu masampajang mega mo iparesa ya mi ko to cadi dia culeto nga ngali ko dapat talu to ngami iyo po ko to ko masigi ko katasali samo kada usala ya curi ni ko idi sala yo ko to masampai cadi talu ni gaji ropani ga menari makoro dini risa paling 47 iyo po ko to mabere jama insyaallah pada mi sentere ito yan ang kabaterai 10 na baterai mate mo cili kami ko tangana tumo pa yato makomati itu Pak Beri Jama aki gimpe acipira bawan nih macumo tu iya mi koto cadi di na baterai mate non lo cadi di dene metu namo pe ko bate matate ka gide metu makomati itu jadi itu apa maka Beri Jama angka tu baraka na Beri Jama iya dihisap berkelompok itu iya kemudian yang kedua pegai salawat telur di nabi ta sabak itu salawat baraka lo iya Pak maka daya akan makutani itu Nabi tahu ke malaikat Jibril maka da amal aga kaminan na puji pong Allah Ta'ala Jibril maka dia malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah ia naruh kaminan na puji pong Allah Ta'ala pergi salawat tak ini menibawang miki male salawat Jibril langkai ada sana salawat Ibrahimiyah itu capat na tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya ku makaraki malantela ada yana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya ku malampe mo pia kalabani sallallahu ala Muhammad salawat Jibril sana dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung entah tu salawat nasang ni teh salawat pengantar salawat Jibril mata tapi nasin pengantar maka deh sallallahu alaika ya Rasulullah iya iya biasa ko tau mega karena nade na melo denu le wajah itu suruh baca sallallahu alaika ya Rasulullah itu diringankan seluruh kesusahan iya jadi di mana kemudian istighfar iya pak dosa itu dia dapat aja sinin na nita mata sinin na kung kataw nakala din ang kawabali na panabali pasti ka dosa tak makanya istighfar perbanyak jadi murah sempajang solawat istighfar tapan nanungamu ya talo insyaallah ya kota tambah itu nici di tapalapari at itadega gasusah talo ko pada tarupa tawi malomoni hindi na taw salamat pa kami to namu masih mimite na sa yato di nanir kami to mangko to pa taw malasati malasat kami matuto mako to namo more mite na satole ni parereri iya kan tapi dito gago ko di alhamdulillah dito gaga mengaku iya insyaallah iya tapalapa dia tita insyaallah iya na malomo na ti na mode no to makale kurtal mode mo to masampajata haju ko makanjamu rampan na nyawamu lo padamu roba tau iya na tupa kaya ngasalamakan na ito daripada tu 5 kali cu aku masam pajak dia beli bola mio si cocok kata mako tu tapi depa tu na lolongan isa na sampajange ko kata ni masih salah payo kisah na sampajange makanjamu paringaramu berubah ahlakmu ya bi ko dia na makanja paringarange baca na mina pakanjaki dia melot berubah ahlak itu makutiha akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.